sini Kokpin News Channel no tini pray sini 7 tarik khenani jarawa hangkai sini 8 tarik hungnai January 2020 tata 2020 tini oro Khomolong division no haikaba ADC ni headquarter building ni area wa IP tini central committee ni tei joto brotherhood organization ni ongoi sini sitting demonstration indefinite period ni bagai khlaijagui tongo already 2 days paithangka khana morning go hangkai sini 3 days ni yapriwa sang sengnai tabok prai sini honni 1 baje tongo tabo oro sini khana phungni bagai je program ni bagai tiarongi phaijak Kamalpur division sini Haksal division ni oro sopai laikya tei khana phung jarawa hangka sini Mandai tei Maharani Chalaga amo haiklai sini daily 3ta division 2 din khlaiye sing continue sini program choliwi thangnai tini o program sing khlaimani karon wngkha 2009 ni simi tabuk 2020 jarawa tabuk phano sing khlai tongkho ebong khlaibo phaikya tei khlaibo thangnai ADC amchaina tei Katal haste Tipraland namnani jababo Tipra haste ni joto lukurok saimano odafani bororokni permanent solution haikaba sini 12.5 লক্ষ দফানি permanent safeguard abo sudu lama simi ADC amchaino Katal haste Tipraland mas namsinai aboni bagai jeng tini omo hai khlaiye joto takobo khorok tabuk prai horni ekta January tini 7 tarik ashok kasangma haikaba ashok masini jarawo nokhogo bsabutui bihik bsai takobo khok tui tongnani jora chanani jora haikaba bsabutui bai khachi khuchi ke tonglainani jora haipano tini abono bebakno khibibuino tini sudu dofana hamjakmani bagai tei sini hano hamjakmani bagai tei bwskangni generation no bahai ke sing safeguard rui kalangui mano abono one soklai si tini se porjonto pray 2009 ni simi tabuk 2020 means no 11 বছর ni jarawo tabuk porjonto andolon khlai phikya khlai tongo tei busuk jara tei thangui busum buma hai andolon khlaiui kendra sarkar jano Tipraland nai abo jei kono movement nangkha hangkai jeng khlaibo phaikya khlaibo tongo ebong khlaibo thangnai abongkha sini commitment sudu abo simiya tini ni je sitting demonstration indefinite period ni recently sini CIB tongmani tabok CAA angkha Citizenship Amendment Act 2019 abo bahaino IPFT haikaba sini bodol Tipra haste ba peila chabak khlainai moni against central government totha BJP NDA government je citizenship bill amendment haikaba citizenship amendment bill abo 2016 tabo pro jeng IPFT bodol lok 2016 8 tarik February wo ADC area wo 24 घन्टा ni bagai bonda kokha afro bahaino gobang masini siklarokni uporo akromon wngkha bujakha tokjakha case khlaikha tabukbo aborni case tabukbo paiyakho ang eje IPFT ni sikla bodol ni ongoi siklarokno tuidului tongmaniba jeng jei kono democracy ni under o haikaba democratically jeng movement khlainani thangkha hangkai oroni je fatarhani phainai rok borok majority ni bagai borok no government ni powerful ongoi tongo
tei chini dofani bagui hani bagui andolon khlainani thangkangkaino जों आक्रमण खालायजागौ बुजागौ तौजागौ केस खालायो अमा हाइख्लायनो जों प्राय ताबुक 11 बोसोर जों हेरासमेन्ट खालायजाक हायकबा ताबुकबो चिनि सिक्ला रकबा मा केस खालायजाक सुदु तिप्रालेनो हामजाक मनि बागै हायकबा थांनाय सीएबी नि एगेन्स्ट मुभमेन्ट खालायमानिबो चिनि केस दङ ताबुकबो हायफानो जों आबने किरिया लासियावै वाना यावै जों ताबुकबो यां साकनि केस खालायजाकनाबो लराय खालायलाय दङ तै बदलनि अंगै जेकुनो आन्दोलन डिक्लार खालायखांगाबो जों आन्दोलनो सामिलङै जबाब खालाय दङ आबनि बागै सीएबी नो जों सेलेंगौ हायकबा सीएबी नो तिप्रा हास्तेबा इमप्लिमेन्ट मा खालाया तामनि बागै हिंखांखाय सीएबी जदि नो इमप्लिमेन्ट खालायते हांखाय इंडियन कन्स्टिट्यूशन जदि एप्रुव अंगै थांका हांखाय अलरेडी 1949 15 अक्टोबर जों इंडिया बाय जखन माजारंगो आफ्रानि सिमिनो अर तिप्रा हाव बैनि दफानि बररक हायकबा बांलादेश पाकिस्तान आफगानिस्तान नि बैनि दफानि बररक अ हाव हाबनानि सेंमानि सिमि ताबुक पर्यन्त हाबैबो दंगो शुद्ध एकमात्र इंडियानि कन्स्टिट्यूशन सिमि एप्रुव मान्या ताबुक इंडियानि कन्स्टिट्यूशन जदि एप्रुव अंगै थांका हांखांखाय ताबुक प्रेजेंट जों सिनि पार्सेन्टिक हायकबा सिनि तिप्रा सानि जे संका दंमानि एक्शन बिसिङा जों ताबुकनि स्टेट गभर्नमेंट नि हायकबा इंडिया गभर्नमेंट नि जे सेंसस हांखांखाय जों ताबुक 31% दंगो ए 31% जदि सीएबी हायकबा सीएए सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट जदि इमप्लिमेंट अंगै थांका हांखाय जों ओ 31% अब जिरोवा सफायनाय जिरोवा सफायखा माने तामाबा तिप्रावा 60टा असेंबली सीट दंगो ए 60टा असेंबली सीट जों बेबाक जागावनो जों माइनरिटी सिनि पार्सेन्टेज अंगै थानाय इवेन इंडिया नि जेकुनो गभर्नमेंट फेसिलिटी नानान थांका हांखाय जे 100 रुस्टार नि जे मोताबेक गनो गभर्नमेंट नि फेसिलिटी मानो आ फेसिलिटी बाहायनो जों बेबाकनो जिरो सगैका हांखांखाय कुनु मानानि अधिकार दंला आबनि बागै जों इंडिया गभर्नमेंट साका तिब्राबो अलरेडी सीएबी इमप्लिमेंट अंगजा जों नरक बाय करंमानि हायकबा भारत बाय करंमानि सिमि ताबुक पर्यन्त अमा हायकेन चलै दंगो आबनि बागै सीएबी हायनो हाय जदि इंडियन कन्स्टिट्यूशन एप्रुव खालाय दिखा हांखाय चिनि तिब्रा साबसननि बागैले कुनु लामा करिखा बाचनानि बागै आबनि बागैनो जों तिब्रा हास्तेबो सीएबी हायकबा सीएए इमप्लिमेंट ता खायथों जों आबो निसिरिग्लाय दंगो एबं चिनि पार्टी आईपीएफ नि सेंट्रल कमिटी नि लीडर तै चिनि इंडिया नो लीडिंग खायनाय हायकबा इंडिया गवर्नमेंट नि अंडर जे तंनाय कतर कतर लीडर अबो जों मालाय आककनो साका आबनि बागै जों ताबुक रिसेंटली अब सीएबी पास अंगै थांका पार्लियामेंट तै राज्य सभा ताबुक सीएए अंगै दंगो आबनि बागै आबनो जों प्रोटेस्ट खायै आबनि एगेन्स्ट जों खरां तै दंगो आबनो तिब्रा हास्तेबो इमप्लिमेंट ता खायथों तै कैसांखा तिब्रा हास्तेबो जेने एनआरसी बाहायनो इमप्लिमेंट खालायनानै नांगौ तामनि बागै हिंखांखाय बेनि बाबे ताबुक गोबांमा भोटार क्रै भोटार काजागिया हायकबा लैंड अलॉटमेंट क्रै हायकबा तिफ्रानि नागरिक याको ताबुक गोबांमा दंगो एबं बेनि बाबे हाबजाकबो दंगो तिनि 6 शेड्यूल नि जे रूल हिंखांखाय हायकबा 6 शेड्यूल नि जे कन्स्टिट्यूशन हिंखांखाय ट्राइबल डकनि हायकबा तिप्रा ट्राइबल डकनि लैंड आ लैंड नो कोनो रकमे अब नन ट्राइबल डकनि बमुंतै ट्रांसफर खालायमान्या हायकबा नक तांगैमिया जागा पाइमान्या इन 6 शेड्यूल एरिया नि बिसिंगो फियाबा जों कपाल हामिया तिप्रा सरकनि 6 शेड्यूल एरिया बहायनो बेनि बाबे हायकबा लाइ थांजाक प्रिवियस गवर्नमेंट स्टेट बरक इवेन 6 शेड्यूल बहायनो काउंसिल बरक आसुक जाक ताबुक आसुकै दंगो चिनि राधा बाबू संनि पार्टी हायकबा जीएमपी नि पार्टी नि बिसिंतिखाय एडीसी रान खालायजाबै दंगो ताबुक ए 6 शेड्यूल बहायनो बेनि बाबे अम हायनो तिनि इंडियानि कन्स्टिट्यूशन रूल ब्रेक खालायै हायकबा इंडियानि कन्स्टिट्यूशन माने यावै बरक ताबुक एडीसी एरिया नि बिसिङा प्राय 2 लाख नि साकावा ताबुकबो हाबजाक एबं नक तांजाक एबं जागा अलॉटमेंट बरंनि बमुंतै अंजाक के अम हायख्लायै जदि तिब्रा साबसननि बिसिङाव अम हाय कोनो सेफगार्ड करिखा अब खरांना तो सावै तिनि आं साकबो तिनि अर जागाबो तिनि खुमुलुंग तिनि दुगमालि हातिबो बाजार कसार हायकबा लामा कसार जों तिनि अम हाय सियारि खौ आसुक लायजाक
tamni bagai anibo nok tongo anibo takho bukhok tongo anibo chaiti bangsa tongo tini bui hai khlai nok nukhonga thangai kaham krang khlai thui muktri kaham manai chamang kaham chawi tongoi mano haipuna tam khlai nei ba angni je kathang tongsak haikaba chini je kathang tongsak जों tini khlai thangnai jotokon porjonto chini je khlainani tongmani जों abono khlai thangnai je sanani tongmani जों sani thangnai aboni bagui no ang tini joto lokorokni thanibono जों koboknai tini buibai जों satok jagui tongmani buibai जों femlok jagui tongmani buibai जों orai porai khlaijagui tongmani haikaba buibai जों divided rules khlaijagui tongmani aboni yakni yoknani bagui chini borok tabukla ontoto sisanani nangkha sini tabuk nugo जों notice ni level of kwbangma jagao like Mizoram like Arunachal Pradesh like sini Meghalaya arni borok tabo bose hasi khushi wa monai lai tongthoklai bosabotino tui America London omahai international others country rogo bui bose tongthoklai tongo bui bose bosarokno bosaboti rokno tui phurunglai tongo bongni state bongni hawo kono problem kwrui kono choba khlainani nangya tabuk जों kapal hamya tipra sarok tabuk bo sini thinangni bagai haikaba paithakni solution sini protection life ni protection जों tabukse porjonto chintani ba power kwrui a power ni bagai no जों tini safeguard ni bagai no जों tini Indian constitution ni article number 2 and 3 ni darabo जों katal haste tipra len sanai tongo tabuk narong nugui manai ei je tabuk sini boys ko borok haikaba kwbangma takhubu korok tabuk nawkhok yakarui amo hai khlai kombol kangsa kangsa bai thui dongbai kha tamni bagai sudu jatina hamjakmani bagai sudu han hamjakmani bagai sudu ব্যক্তিগতনি bagai tini oro kwbangma phainai rok kebo tini ব্যক্তিগতno wansogui phaiya aboni bagai no takhubu korok ma farak जों jotoni thanimono amono kobogo chini odafano ontoto phiyoknani bagai जों siksidon labono जों protection marisnai tabuk nukha miafro recently kaisa news nukha अनेक previous old news abasini one 184 janani rajani je royal family ni je property haikaba sini rajbongshi rokni je property sini nirmohol abo bahaino miafroni wa high court je notification borok amuk khlaika declare khlaika abo age no sini tabukni kathang bubagra sini Prodhyot Kishore Deborma sini bubagrani bini bini bufa haikaba bini chuchu songage government by agreement khlaijakpo government no yafarjakpo Tripura sarkarni thanibo yafarjakpo omo hai khlaiei kwbangma no wrong information haikaba wrong documented snamui puno borok omo hai khlaikana tabuk sini raj poribar haikaba royal family ni je property sini 184 jana ni jeta laibuma abo bahaina tabuk buini thanibo truk truk omo hai khlaiei kwbangma sini laibuma abo thangbai kha 2060 वर्ग माइल अब सिनी पंच चिनी महारानी कांचन प्रभा देवी बो इंडिया बै माजारंग प्रो अब त्रिपुरा सानि सेफगार्ड नि बागै हिनाय रिजर्व अब घोषणा खलाइक लांगजा सेई रिजर्व पर्यंत 2060 वर्ग माइल अब पर्यंत तब एक टुक्राफन करिका उदयपुर नि सिनी राजबाड़ी अब बाहायनो तब यूजलेस बलं चावि तंखा हेगबा बुइनि बर रक आरो जागाबो खिउइ तंगो सुतै तंगो मुसुक तक रकनो खावि तनो chini raj poribar ni jeta family chini royal family ni jeta laibuma haikaba history abra bebak truk truk Tripura hastini hoite sakmo jagai tongo abono जों bahike protection rinai abono जों bahike kathangke tonnai abono जों bahike teisa जों kifuli toboi manai abosi chini naharmong tab Udaipur sini sudo raj poribar simiya Udaipur ni matarbari mondir abo saboni chini boro roksi abono establish khlaio haikaba sini Gobindo Kishore Manikko sini bubagra boni yakbai khlaiei tini abono snamani matarbari temple haikaba matarbari mondir abo tabuk sini borok ni thaniyo korikha ei Udaipur ni Mahadev ni Mahadev digi ni maha pukri kotor kotor tongbai mani omo hai khlai kabang sara Tripura wa sini laibuma jeta sini raj poribar haikaba royal family rokni je property tongbai mani aboro bebak truk truk langjagui tongkha hangkai chini tei tamu tongsi tini royal family ni property no si sal kathang kathang omo hai khlaiei capture khlaibai paikha hangka hangkai chini boro rokno sal kathang kathang capture khlainani kono সময় নাংয়া aboni bagaino অবশ্যদ জাতিনি বেদাবেদনি কগিয়া কাইসা জাতি ব भारतवर्षनि नागरिक हिसाबै सिनिजागै तंनानै थांका हंकाय बिनि लाइबुमा काथां तंनानै नांगो
bini culture kathang tongnani nango bini kok kathang tongnani nango bebak digiti tini respect dijangnani nango phiaba sini o hawa sang kathang tongtoi 12.5 লক্ষ দফা হেকেবা 184 জনানি রাজানি বংশ হनै जों साक साकना प्राउड फील होंगै साक साकना जों तिनी इंट्रोड्यूस रियो साक साकना जों तिनी को कत कत सलायो अथच सिनी थानिबा ताबो कोनो किछु गरै आबुनो तिनी कि फिलै तबनानि बगैनो जथेष्ट सिनी हा तंखो जथेष्ट सिनी अम तंखो प्रॉपर्टी तंखो जथेष्ट सिनी बरनो सेफगार्ड रनानि लामा तंखो आबुनि बगै ताबुक बजरा तंखो सिनी बरक थानचांगै सिनी एडीसी आमचाइनाफोरनो जों जदि आलादा राज्य हेकेबा कताल हास्ते त्रिपुरालेन्स नामिमान खांगांगाय जों अमहाय डेभलपमेन्ट उइदिन सिनी यारनि बिसिङनो जों अमहाय डेभलपमेन्ट खालामनो किन्तु हानि हा एकबार जदि बुइनि याखौबा सबै खांगाय आबा किफलै तबनानि बागै खुब बेलायनो टाप आबुनि बागैनो जरा तंसने जों ताखौबो फरकनि थानिबा अमनो कबकनाय आं एज ए अरसिनी आईपीएफटी इनडेफिनिट पिरियड सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन नि प्रोग्राम हेकेबा बेबाक अर्गानाइजेशन नि जेता सिद्धांत वो जों तिनी मुभमेंट खालामनानै थांतनेबा एई मुभमेंट नि प्रिपारेटरी कमिटी नि कन्वेनर अंगै ते आईपीएफटी नि सिक्ला बदलनि तांफां अंगै आं जत हास्तेनि लोकरकनि थानिबा आं कबंनानि मुसुंगो जों ताबुक डेभलपमेन्ट न नाइसिगै राजनीति खालामनानै या हेकेबा जों गभर्नमेंट नि किसा मिसा मानै चावै नौ नखं हामनानै आ जराया हेकेबा जों किसा मिसा पद्रेपर गभर्नमेंट नि से आम सुजुग सुबिदा नावै हेकेबा बुइनि दफाबै बुल लीडिंग खालामजागै तंमानिबा बुल अम राजनीति बुल खालामजागै तंमानि बुइनि दफाबै उस्कानि रजागै तंमानि अम हेके उस्कानि व तंगै मसालाय तंनानि जराया आबुनि बागैनो ताखौबो करनि थानिबा जों अमनो कबावनाय सिनि अ एडीसी हानखौनो जों भाइके रखा खालामनाय तिनि थुया जाया वै नावखौ याकारै नांखांगा बिसखांगा जिकुनु आन्दोलन नाखांगा जों खालामनाय अब सिदु स्टेट गभर्नमेन्ट नि थानिगो जों त्रिपुरालेन्ड सानया अब इंडिया गभर्नमेन्ट नि थानि जों तिनि त्रिपुरालेन्ड सानो तामनि बागै हिंगांका त्रिपुरा हास्ते तिनि त्रिपुराबो ताबुक एट प्रेजेंट जे पार्टी हेकेबा एट प्रेजेंट जे कतर कलक जे गभर्नमेन्ट नि रेस्पॉन्सिबिलिटी तंनाय बरकनो जों अ त्रिपुरा हाना याफारमानिया अ त्रिपुरा हा जिनि महारानी कांचन प्रभा देवी साबन थानि याफारबा इंडिया गभर्नमेंट नि थानिबो हेकेबा जवाहरलाल नेहरू नि थानिबो एई हाना याफारपुरत अ हा कमाय थांनानि बागै अ दफा सातक जानानि बागै अ दफानि बररक तिनि निजिनि बहगनि माय हेकेबा निजि बहग अखि तंमानि न चानानि बागै आन्दोलन मा खालायतों हनै तिनि याफारमानिया अ हाना रखा खालायनानि बागै तिनि अमहाय आन्दोलन मा खालायतों हनै नाय महारानी कांचन प्रभा देवी याफारमानिया तामनिखे अ दफा अ हा तिनि तेबो डेभलप अंथों तेबो कुसु काथों तेबो प्रोटेक्शन अंथों निजिनि लाइफमा तेबो कथां तंथों हनै वान सगैसि तिनि चिनि पाइथाग राजा महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिकनि बिहिक चिनि महारानी कांचन प्रभा देवी तिनि भारत सरकारनि थानियाव याफारमानि फियाबा जे जिनिसना जे लाइन हेकाबा जे वान सकमानि वा तै तिनि इंडिया बाय तिनि माजारं मानि करंमानि अवश्यं ताबो तिनि चिनि दफानि बररक तिनि जारा सिनियर तंनाय रक हेकाबा जारा जोंनो तैदुलै तैसाबै फाइनाय रक याफांनि सिमि बरनि बोल राजनीति थंमानि कारणैनो तिनि जों तिनि अमहाय बरनि बसं बरनि बुसुक बरनि बुथाय जों तिनि अमहाय फ्लाय नावखौ याकारै तिनि अर जागावा सियारि मानजागै तिनि त्रिपुरालेन्डनि बागै खरांथि सावै मा तंगो एनआरसी इमप्लिमेन्ट खालायदि हनै चिरिगै मा तंगो त्रिपुरा हावा सीएए इमप्लिमेन्टा खालायदि हनै नाय तिनि चिरि खगै मा तंगो मिजोरामनि बरक अमहाय आन्दोलन खालाया मेघालयनि बरक तिनि अमहाय आन्दोलन खालाया तिनि त्रिपुरा सा 12.5 लक्ष दफाराव तिनि कपाल हामिया लाई थांजा गोबां मा सालो हेकेबा चिनि सिनियर लीडर जारा निनि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी नि जारा रिप्रेजेंटेटिव रुवै त्रिपुरा साना रिप्रेजेंटेटिव रुवै जारा थंक्रं थंगै फाइनाय रक बरनि बोल राजनीति नि कारणैनो तिनि जों तिनि अमहाय बुगि मा तंगो आबनि बागै तै बिसखांगा जों बुसुब मा बुगिलायनायबा आबनि बागै जरा सपाय का जाताना थानचांनानि अंथं अ हाना रखा खायनानि बागै तै दफाना सेफ खायनानि बागै दफानि कल्चर दफानि सिनिमुंनो कथांख्लाय तनानि बागै जों नांखांखांखाय चिनि जदि साकनि थैनो जदि अ हायंग हेकेबा अ संसार जदि सारै अ दफा फियक जाकनाय हिंगांखांखाय जों सिक्ला रखलाय थैके थैपना रिनानि बागै जों तियार तंगो लांमा नांखाय लांमा फना रिनानि बागै जतन तियार तंगो अमो हायके वान सगैनो तिनि
hai choba hai hot hai siare bisinga tini kalai ma tongphaio aboni bagai kebo ora jagabo ব্যক্তিগত রাজনীতি ফাইদানি বাগিয়া হাইকাবা ব্যক্তিগত নেতা কত রংনানি বাগै নেতা চানানি বাগै তিনি হাইকে ওয়ান সগै ফেমানিया aboni bagaiनो takobo korongni thanibo जों जरा किसानि बिसिङै बाहायके चिनि जातिनो सेभ खालायनाय जरा किसानि बिसिङै चिनि हानो बाहायके सेभ खालायनाय जरा किसानि बिसिङै चिनि लाइ बुमाना जों बाहायके थांके तन्नाय जरा किसानि बिसिङै बुइबै सातक जागमानि aboni yaknino जों बाहायके योगै मानाय आ लामानो तैनो तिनि जों IPFT बदल तिनि आन्दोलन खालाय दंगो IPFT बरको गिया डेमोक्रेसीनि आन्दार जेकुनो डेमोक्रेसीनि रुल नों जाति दफा हानि बागै आन्दोलन खालायनानै थांखांखाय डेमोक्रेसीनि रुल नों जेकुनो बानाना नों रमनानै नांगौ बानाना तैनानै नांगौ aboni बागै बुइनि गुबुन बदलक तिनि हाइख्लाय जातिनि पार्मानेन्ट सल्युशननि लामा फुनुगै मालि आंगै तिनि IPFT बदलनि बिसिंथि खालाय जातिनि पाइथाकनि सल्युशननि लामा IPFT नि बानानि बिसिंथि खालाय तिनि अदफानि बिरमाननि अदफाना फियकनानि तिनि आन्दोलन खालाय दंगो IPFT नि बानानि बिसिंथि खालायो aboni bagaiनो जत्तनि थानिबा जों अमनो कबकनाय कालार बरको गिया पार्टी बरको गिया तिनि जाति दफा फियक जाखानि बागै जेकुनो पार्टी जेकुनो नेता जेकुनो मन्त्री तिनि जाति दफानि बागै कक साकांकाय obviously borok respect manai obviously borok tini support manai फियाबा तिनि पाइथाकनि सल्युशन केबो रिमेया एकमात्र IPFT नि बानानि बिसिंथि सिमिसि हाना रखा खालायनानि बागै पार्मानेन्ट सल्युशन खालायनानि बागै एकमात्र लामा तंगमानि बागै तिनि IPFT नि बानाना जों तिनि सामं खालाय दंगो aboni bagै takobo khorokno kebo phono tini noga achugoi tongoi buino kok hamya sanani joraya noga achugoi tongoi buino suggestion rwnani joraya noga achugoi tongoi hai khlaiयै nijini sakni tongthokmung nijini sakni podrepon musungmanino haino time waste khlai जों tongnani joraya aboni bagै sikla sikli rokni thaniba ani kobongmung tongnai 2020 bisikatal जों बिसिकाताल फाइका हनैनाय बाजी पेरो लायो मोमबाति सकलायो तंथकलायो पद्रेपर सामंग तामै जों तंथकलायो aboni meaning tamoba sini paithangni jarao जों बर सगैनाय sini moto sini naharmung sini commitment abona जों जदि sini team जदि sini yago गरै हिंगां खंगाय जों हायनो हाइकाय सियारि कवरमा हाइकायनो sini borok sini दफा sini लाइबुमा हायनो बसकांगा कमरैबो तंगो एवं कमरैबो थांनाय aboni bagै aboni yakni yognani bagै जरा तंसने जों जतनो हा सिवै बासाय फैनानि बागै जरा तंसने जों सामंग तांगै चबा खलायै जों जातिनो सेभ खालायनानि बागै वान सगै बसकांगा याप्रि बारगै फैनानि बागै हेकाबा सिनि अचबा व जतनो सहयोगिता रनानि हेकाबा चुबानानि बागै आं जतनो न अरक खुमुलुं दाबक सिनि स्पट ग्राउन्ड त तंगैनो सिनि सेन्टर तंगैनो खुमुलुंनि दुकमालिव तंगैनो आं जत तिप्रा हास्तेनि सिनि तिप्रा सा सिक्ला सिक्ली बुरा बुरी जुग आं जतनि थानिवनो कबकनाय सिनि अचबाव जतनो जे मानमा जरातै खलायै फायै सामिल रनानि बागै खरां तिसानानि बागै आं जतनि थानिवा जों कबकनाय ते कबगैनो ani अकक थाजा थाइनि सामानिव आं अरनम थांनाय जतनो न हामबाय।